Ćao ljudi, šta ima? Znači ćemo da radimo, odnosno da pokazujemo neke stvari u Windowsu 7. Onda sam ja od uvijek koristio Windows 7 i da uzašao Windows 8 kao ne znam. Ali meni je Windows 7 zakon, ima znači mnogo dobrih stvari, u osmici gotovo mi se u osmici više ništa ne sviđa. Prvo nema ovog dugmeta ovdje starta, nema, mnogo stvari nema koje se meni sviđaju na sedmici i meni ubedljivo sedmica najbolji. I naravno svim ljudima, statistike kažu da se XP više koristi znači od osmice, najviše se koristi sedmica, pa XP, pa osmica. Ko koristi Windows 7, znači po meni ni slučajno da ne prelazi na osmicu, pošto je Windows 7 vrlo, po meni mnogo bolje od osmice. Ali ako vi mislite da treba ili ako se vam sviđa, onda možete. I za XP-ovce manje mogu da preporučam osmicu, ali i za njih više preporučujem sedmicu, jer sedmica je, ne znam, jednostavno, najviše ljudi na svijetu koriste taj operativni sistem. Pa da pređemo na stvar. Ko koristi XP, a hoće da pređe na sedmicu, ili s bilo kojeg drugog sistema hoće da pređe na sedmicu, ja ću mu sad pokazati neke stvari na Windowsu 7. Prvo stvar je, postoje dve razlike između Windowsa 7. Postoje odnosno dve vrste Windowsa 7. Postoji Windows 7 Ultimate i postoji Windows 7, ovako se zove Windows 7. Taj običan Windows 7 izgleda ovako. Znači, to je gotovo da je isti kao ovaj, ali problem prvi koji sam uvidio je da ne može da se promeni boja ovog taskbara, znači mora biti ovako sivkasto, plavkast, ne znam nijako ovo boja. I mislim da nema ono desni klik properties i to, ne znam, nisam siguran, ali mislim da je tako i vidim da ovaj čovjek nije aktiviran, ne veze. Što nije aktiviran, vaša briga. A ovdje možete više stvari na Windows 7 Ultimate. Evo ovako izgleda Windows 7 Ultimate, desni klik, Get Kit Properties, Screen Resolution. Onda možete menjati boju taskbara, znači Window Color. Možete bilo koju staviti, ne znam, crvenu. Evo da je nabijete do kraja. Evo ovako na primjer da bude lupam, ali ja neću ću na moje jedno staro. I znači, da krenemo na stvar sa Windows XP koji ima, mislim da ovo isto može ono Windows 7, ali dobro. Znači idemo u desni klik, prvo da krenemo u desno klika, pošto to je jednostavno nekako, znači VF, Large Icons, da bude ovako, znači ogromne ikone, a to je malo glupo, znači staviti normalne, onda možete staviti i small, ali normalne su najbolje. Evo ja sam ih sad vratio, kako su bile, pauzirao sam, onda idemo short B name, to neke gluposti, to ništa ne morate dirati. I refresh, to znate, i samo možete ovako, znači ne morate se uput, znači desni klik refresh, desni klik refresh, može samo jedno desni klik refresh i onda samo F5 na tastaturi i refreshat ću vam se, nije bitno. Onda, drugo, ovi gadgeti. To što na Windows XP ne može, znači ovo vreme, to sam ispravio jedan klip kako to stavite. Onda sat, ovo, desni klik, znači gadgets. I samo prelačite šta hoćete. I treća stvar u tome, znači new folder i to ste mogli tamo. Znači screen resolution. To možete mijenjati koliko će vam biti znači koliko će vam biti veličine ovo kao taskbar, povećate, smanjite i to, ikonice, onda prozori, OX, ovo i tako to, onda desni klik isto i personalize. To je zadnje, to se već objašnjavao, znači ovdje screen server i to namjesto ono kao, ne znam, 3D tekst, Windows 7, možete upisati što hoćete, a neću to ništa, znači, i ok, to se stavi. I šta još ima veze sa Windows 7? Da, imate ovo za traženje što ne mogu u XP-u, znači ne morate ići na run, samo ovdje kucate šta vam treba, ne znam, ajde ja ću WordPad. Evo ga, izbacio mi, znači i tu uđe mi, evo u WordPadu sam. Evo ja sad u WordPadu.
I da vidimo što još više ono. I to znači to, ima dosta tu prednosti u odnosu na XP, a ima i nekih mana, ali većinom su prednosti. I vjerujem već sam sve to objasnio u Windowsu 7, pošto tu ima milion opcija, ali ja sam objasnio neke osnovne opcije. Onda, da, kako dodate nešto na ovaj taskbar, varite desni klik Pinto taskbar, Pinto start menu, ako hoćete dodati na start menu, to možete i ovdje. I ako hoćete da skinete, onda desni klik u Pinto taskbar i možete zatvarati prozore ovako desni klik Close Window. Ne znam da li to može na XP-u. I to je to. Vidimo se u sljedećem tutorialu.